Good morning, partner. Good morning kadigdi amin nga dingding iti ay topiko ti IFM News kad nagiti amin nga agbibuy iti Facebook Live. Good morning. Yes, good morning kada kayo amin kan kita ag prepare iti mapan breakfast. Syempre di kita mapan work kasi alas 6 alas 6 alas 6 nga mapan. Yes. For ano day schedule da ket simapa gapo da 4-day 4-day work week. 4-day work. 4 days on-site. On-site work. Ayan, mga idol. Ayan, 4-day on-site work. So nasapsapa, baka alas 5 nakaringdan. Manual dawan, mga Digdigos dan. 2 days na lang. Ay, 3 days na lang mga idol. Day off yung money. Yes. Sana all, no? Pero makabandog kayam din sa idol. Nabandog na talaga. Magbalbalog ka ta opisina, 4 corners of your accept, no? Ang field ka. When, mayat Diba? mo, field ka ta, may alang-alang mo ta bagbagay ma. Yes, so mga idol ngem iti kinangin na iti presyo itatagong daway, iti presyo digiti makan, digiti magatgatang, ditoy mismo apo nga petrolyo nga so apo ti binsami kan Idol Glenn itata. So as of today Idol Glenn, kat ada apo iti panagnato iti petrolyo. So ibin sabihin sakman. Sige, ipakitam. Okay, aywan. Dato yung nagapapo iti Department of Energy. Iti Gasron, iti Shell, kat agat iti balor ng mga idol kat 77.45. Iti Petron, 73.80 pesos. Iti Total, gasoline station, 76.40. Idinto ti sea oil, 79 pesos and 40 centavos and 81 pesos and 40 centavos. Apo nagngina. Gasron 91 di dya. Sa bali pa Gasron 95. Iti Shell 82 pesos and 25 centavos. Iti Petron nabababasit mga idol 78 pesos and 60 centavos. Iti Total 81 pesos and 20 centavos. Ken iti sea oil, ano na ginat sea oil? 84 pesos and 20 centavos or 86 pesos to 86 pesos and 20 centavos. Kakangina ang sea oil. Iti Gasron 97 100. Iti Shell 85 pesos and 75 centavos. Iti Petron 82 pesos and 10 centavos. Iti Total 84 pesos and 70 centavos. Iti sea oil 87 pesos and 70 centavos and 89 pesos and 70 centavos. Iti diesel detoy apo nagsakit ti nga danggan 108 pesos and 65 centavos iti Shell. Iti Petron 100 pesos and 10 centavos. Iti Total 101 pesos and 40 centavos. Iti sea oil na lakabasit 104 pesos and 80 centavos and 106 or 206 pesos and 80 centavos. Iti diesel plus dito sa dati medyo nangina mga idol nga diesel. Iti Shell 111 pesos and 34 centavos per liter. Iti Petron 102 pesos and 79 centavos. Iti Total 104 pesos and 09 centavos. Iti sea oil 107 pesos and 49 centavos. 109 pesos and 49 centavos. Iti kerosene, ano pang usaram ti kerosene? Hindi kinky. Isa tinangina 129 pesos and 57 centavos ti Shell. Grabe ti kerosene. Iti Petron 127 pesos and 57 centavos. Iti Total wala ko da kerosene. Iti sea oil 126 pesos and 57 centavos to 128 pesos and 57 centavos mga idol. So dakkel aya tin nagginaan dadagitoy mga idol. Madamdama data. Madamdama. Ay wen, sige. Ay damdama mga anangata 7 ganyan ta or or 8. Siguro dati imbagam idi mo na gondaway. Idol Glenn. So ti nagatwa na talaga ti gasolina tatta
12 pesos and 90 centavos to 16 pesos and 60 centavos per liter. Ti gasolina apo. Iti mat kerosene 6 pesos and 90 centavos to 8 pesos to 90 centavos per liter. Kan iti diesel 20 pesos and 40 centavos to 33 pesos and 90 centavos per liter. So, no, ang tuloy pa yung Idol Glenn, iti pa ngato apo, o no pa rin anataganan pagyera iti pagrinupak iti Iran kan Israel kan US at adda mga idol nga ngumato pa iti detoy presyo iti petrolyo and dapay nga ta amon ba solusyon na dito deta lang idol kunada nga weeks kat ti mabilang weeks put pelang kat di aya ti parang bilbilangan tayo ngem nangat nga toon napana ti 60 pesos iti dolyar pa ikat din sa mga idol gasuten ti gasolina ken crude ngem ti isungarad nga mayat pa data ti agpatulod din iti dolyar no adda maipatulod no ka adda maipatulod kasi adda crisis ayanda aglalalot US una ma US, di ba Canada isudami so yata ti pagbutbut kan ni Presidente Donald Trump deta talaga nga bumagsak iti ekonomiya iti US. Di ba mga idol? Gapo iti kaso nga rinupak pairamraman digiti adati kunadagat nga laylayan ng komunidad or lipunan. Ana digiti jay. Datayo apo nga minimum wage earner. Datayo apo nga manalon, mangalap. Ano pa? Digiti isang kahig, isang tuka. Di ba mga idol? Dagitay makuna nga dete no work no pay. Yes, DJ. Dete mapandalang makitangtangdan ni Gijay iti kakaasi agaputa agsarding anya deto yan di damit agpaubra kasi narigat deto gasolina. For example, panda agpadanom kati ko kailangan ka tao imbes nga mga air ka tikadwam siksika lang tambok bukuda mo. Actually, been there ni tatang ko. No, narigat ni may saka talaga. Narigat manandan. Narigat ti agtang manangdan talaga. Kasi pag merienda, ampay kada aming kada pa. Sa pelang medyo sarabusab me. Sa danto pa lang agsarat ti pangmalem kada katawan la ti padanong diba? Wala ti pa anod mo na kumpad. Wala. Apon na pang ka. Katlagin na ti wait lang. Ano ni yung baga Sir Lawrence, nalaklak ka pa kadit may isang gin bilugon ng data gasolina tatak. Kung muna da Idol Glenn. Hindi ko dadya 1.5 nga litro. Agpadadala ang ti gasolina itatanangin ngin ti gasolinan. Yes. Magkasya inyak man mo apay kinapaspas kasanon to nga kasanon to ti pinagadap dagiti daddo mga commodities tayo nga makingaton dan tumutan sumarunoda nga ngumato digitan kasi hanlang nga DJ pinagngato ti gasolina ti pinaggasto ti gasolina ket 100% mo ti kuana diba? ag 200 at di amok nga agas gasolina pilagpagastoy ti adda pilang paggas gasolina nga 51 to 52 pesos dito diba? along Enyo. At dapat na 52 pesos hindi. And then suddenly, kada 3 weeks nga span na, nagbalim mga 80 plus. Ay, sus! Talaga nga sakit ni agwa na 100%. Oo, hanang sakit ti bulsa dito yun, Idol Glenn. Sakit tinakin. Diba mga idol? Kasi nagsakit din ako mag-irwarta bulsa makata aglalalo kata you are in a tight budget. I-budget mo DJ kakaisunang na sweldo. Let's say 5,000 ko ma. Anay ba? Dito 5,000 itatagon daw iti 15 days. Mga idol, diba? Madipulos. Adan tupay nga ta mapandita malls. Nukas pagarigan. Wala naman siguro. Speaking of ano naman, di kita'y ada kwartana. Okay lang sa kanila yun. Adumat. At dihan tayo mga ibang nga iso amin. Iti Ilocos. Talaga nga. Kwartada. Mga siguro mga 40% talagamit nga adamat kwartada. Ngem kasano nga ron, dagiti anak ko na mga idol. Dagiti kayat namot basit iti agrelax. Dagiti kayat namot basit aganwine. Kadagiti amapan kadagiti mall. Di ba? Wala na. Awanin. Datay talagang DJ imbes nga pag
pag enjoy da, pinagplete dan, naguduasin pag-enjoy. Yes. Sige, pagpanganda, awanan agad nung pagarigan to. Budget meal, kung makakapo nang hinapay budget meal, tatan mga idol. Kapwede dito yung actually, dito yung domino effect eh. Yes. Diba? Nang rugi ti presyo ti petrolyo, sumarsaro no dito yung kuryente, baka danong paiket din, umatubat danong mga tatata, aglalaro ko summer season. Mga idol. Expect it. Kasi dito yung danong tataket, in tight unless ko naman, unless bubun ka, kulukul ka. Unless no when bubun talaga wano dito ko. Kulukul. No daduma, makuapay di kita, maatyanan pay. No, di ba mga idol? Aglalaro ko summer. Again, summer. Tapos kasto yun na ira na mga idol nga overthink kak iti kasto yung mga idol. Diba? Kung kunak pagkadag, buturak sabay ka din. Tapos di kasta makatipida ka. Anyway, pagsalitaan tanto di gito, di gito, to kanya pati mabalintay ng obra nga tipid-tip sa latan. I-reiterate ta di gito yung obra dapat no mabalinda nga sunduin mo no mabalinda nga tuladin mo di da kayat di makamo kayo. Di ba? Anyway, so then muna nga talaga plano kayo ti biyahe yo. Yes, di jay. Hanga di biyahe kayo biyahe. Actually dati pa tourism tayo dakling ay problema da baka ay na baka awan pa ti umayan ti Ilocos Norte kasi nagkadayo ti Ilocos Norte from Manila to Ilocos Norte is 500 kilometers. What if dito na lang tayo manood na lang tayo sa mga YouTube o makakapanood na rin tayo. Tapos mag-electric pang ka na lang dyan. Feeling mo windmill. Feeling ko windmill, ganyan na lang. So, anyway, kasi di mapasama. Kasi di possibility mga idol, pero sana agsardengin. Yes. Anyo dito yun. Agkat man lang kumamuna dala kumaman ceasefire or katabarang mabalindang ipababada. Maibsan man lang. Makurangan man lang detention. Akit karayon nga kastuin. What if agbayag dito iti bulan? Hakay pa ibangan na sanay, hamang na sanay, pero hakay pa ibangan nakaalat yung lason COVID-19 nga ada apo iti dumanumpay iti sangagasot 97 pesos iti linitro a gasolina kan detoy crudo mga idol. So rigat na ta. Okay, kasakuna na naman dagitoy apo kabalaot naman dagdag buhay na ta ni Himawari ni Fema Dancel Pascual na magabigat Idol Lawrence kan Idol Glenn naguduman ti buwan na ti Marso nagasutal daw ko na correct. Na yung bag nga bigat mo. Yes, na Angelo Kinay Manipod Batak City ni Sabas GT ni Ma'am Glay kunana. Good morning Sir Lawrence, kablaawak amin nga buybuya kada ti programa yung mga ka-idols kanto yung ingutek nga kapisi ti pusok Reginald Valencia. Actually, iso dati kas lala domino effect data. Lahat nagmahalan pati sila. Kanda kita nga anak na. Yang kumbukumpelang God bless us all ni PSSG Glyceril Valencia deta iti PNP San Nicolas. Di pa Irene Tunak Andrada. Good morning ka kay Idol Glenn. Yes, good morning. Ni Himawari presyo di gasolina ita grade iti high school pang third grading. 97. Sana all. Dati dati presyo ti gasolina ket pasang-awa itatangket medyo nakapasa. Ni Renato Meneses Latonio. Line of 8. O di ba? Saan ka pa? Apa na line of 9. Ay, katawa tayo latan dito nang road. Ni Renato Meneses Latonio, Manipod San Diego, California. Ni Jocelyn Dumlao. Ni Himawari, agsapol po tayo arak itirabi inong malpas ti trabaho. Kung aya. Baka wantatan. Baka danum laingin. Danum. Ti makakwaita, ti makaala, ti makakwas. Digi tingi-tingi. Digi tay. Ay, wala tayo naka-ice mo. Digi kom lang tay. Mapanag. Agpaminudo. Ay, menudo. Usok kas dyan eh. Agpaminudo ko na dahil. Digi man 5 nga gin mo. Awan 5 manong ba inten di may sa nga shot awan 5 manong ba inten di may sa shot kaya actually kasi dati ngamin di nagusto di shampoo kan di kita sachet saya itatangkas sachet nga talaga ko mangaw nakakuha nga talaga
Anda, hindi ko anak ka sa siya nga, G. Talo-talo. Hindi ko na DJ kwalat na, DJ shot glass, na DJ Oo. ka. DJ man MP, Well, DJ diba? man war, DJ man nagbalor 15. Tano iso po dati amo kat mapan mo iyatang yan ta kumpusan to. Diba? Tunukon, umay na ka by bus. Manong, di man nakasasya nga G. Apay papanam, inakagiyatang. Diba? Relax sa utak na lang ka idols ka ni Ma'am Glycer. Nagrigat ma'am. Uri relax ko ti utak ko ta. Uri kat katawa mi lang dati ko ta talaga nga nakarigrigat. Panunutan. Oo. Di pa day si Juan Ken edi sana all nagmamahal ko na. Alam mo na mga idol. Tuloy tayo dito nga di man pa pinadamag ken pa nag-inistorya. Dito ay programa tayo IFM News. Iti portion ay topiko. Oras iti Intero Pilipinas 5:33 in the morning.